Dobar dan, dragi đaci. Danas pričamo o Arabljanima i nastanku islama, monoteističke religije koja je nastala u 7. veku. Pre svega jedan pogled na kartu. Vi u vašim udžbenicima na 45. strani imate geografsku kartu ovog prostora, dakle gde možete da vidite gde se nalazi Arabijsko poluostrvo. Dakle, Bliski istok je u pitanju. Što se tiče teritorije Arabijskog poluostrva, ona je uglavnom pustinja i ima jako malo obradivog zemljišta. Do nastanka islama arabijska plemena su živela nomadskim načinom života, dakle selila se iz mesta u mesto u potrazi za hranom, odnosno mestom gde će se napasati stoka. Dakle, Arabijsko poluostrvo naseljavalo su rodovsko-plemenske zajednice nomada i počinje krajem 6. početkom 7. veka da se izdvaja rodovsko-plemenska aristokratija i zahvaljujući prostoru koji su naseljavali, polako počinje da se razvija trgovina. Ova plemena ujedinila je nova religija, monoteistička, dakle verovanje u jednog boga, koju je ustanovio ili ti osnovao, stvorio kako god, Muhamed 570-632 godina. Bavio se trgovinom i poreklom je iz Meke, osnovao je novu veru, islam, a sledbenici, odnosno vernici, se nazivaju muslimani. Nova religija, odnosno Muhamedovo učenje, naišlo je na odobravanje i prihvatanje od najsiromašnijih slojeva društva. Međutim, oni bogati koji su se uglavnom bavili trgovinom nisu baš bili blagonakloni prema Muhamedu i njegovom učenju. Zbog toga je on 622. godine morao da pobegne iz Meke i preseli se u Medinu, koja je nazvana prorokov grad. 622. godina se zove Hidžra i označava početak muslimanske ere, dakle od vreme od kada muslimani počinju da računaju godine. Zahvaljujući novoj veri, Arabljani osnivaju veliku državu. Arabljani, dakle, u nekoliko pravaca preduzimaju svoja osvajanja, dakle jedan je prema Persiji, dakle ka istoku, osvajaju Siriju, a ovaj zapadni kraj preko Severne Afrike stižu do Pirinejskog poluostrva, osvajaju ovaj prostor 711. godine, uspeli su da unište državu Vizigota i njih je zaustavio 732. godine u bici kod Poitiers Karlo Martel, franački istaknuti vojskovođa. Da rezimiramo, nova vera u jednog boga Allaha ujedinila je sva plemena i Arabljani su počeli da osvajaju svet. Džihad je sveti rat protiv nemuslimana. U tome se ogleda i posvećenost Arabljana u borbi protiv hrišćana. 611. osvojili su Vizigotsku Španiju. 632. godine, dakle 732. u bici kod Poitiers Franci su zaustavili napredovanje Arabljana. Već krajem 8. veka Arabljanska država se raspada na 3 dela.
sa centrima u Kordovi, Bagdadu i Kairu. Zamolit ću vas da ove kratke rezime zapišete u svoje sveske. Dakle, krajem 8. veka Arabljanska država se raspala na 3 dela sa centrima u Kordovi, Bagdadu i Kairu. Nekoliko rečenica o islamu. Džamija je molitveno mesto muslimana. Na slici je plava džamija u Carigradu. Ono što je karakteristično za versko mesto muslimana jesu ovi visoki minareti sa kojih hodža, muslimanski sveštenik, poziva vernike na molitvu. Inače, muslimani se mole 5 puta u toku dana i okreću se ka Kabi, svetom islamskom mestu. Poste, muslimanski post se zove Ramazan, daju milostinju, džihad smo već pomenuli, dakle sveti rat, sveta knjiga muslimana zove se Kuran, a sveto mesto je Kaba. S obzirom da muslimanske džamije dakle, ukrašene su arabeskama, karakterističnim šarama geometrijskih oblika, jer je, da kažem, vera zabranjivala predstavljanje živih bića, ljudi i životinja. A nisam još napomenula da je unutrašnjost džamije zapravo prekriven tepisima, da se vernici izuvaju svoju obuću pred ulazak u džamiju. Što se tiče Arabljana, oni su na neki način, zahvaljujući svojim osvajanjima, ali i trgovinskoj delatnosti, bili na neki način veza između istoka, pre svega mislimo na Kinu i Indiju, sa Evropom. Tako da su oni preneli, da tako kažemo, neke od naučnih saznanja, otkrića, izuma iz Azije u Evropu, ali i obrnuto. Recimo, iz Azije u Evropu su preneli neke od poljoprivrednih kultura kao što su breskva, pirinač, dut, pamuk, konoplje, kajsija, šećerna repa, kao i izume, hartije, busola i barut su izumi koji su nastali u Kini, a brojevi koje Evropljani i mi danas koristimo, nazvali smo ih arapskim brojevima, upravo zbog toga što su nam Arabljani te indijske brojeve koje mi danas koristimo preneli, a zapravo su nastali u Indiji. I ovaj slajd takođe prepišite u svoje sveske, kao i onaj prethodni. Toliko.